Da li ste znali da su tvorci prvog slovenskog pisma, Ćirilo i Metodije, rođeni upravo na tlu Makedonije? Braća Konstantin, kasnije poznat kao Ćirilo, i Metodije rođeni su u gradu Solunu u 9. veku. Tada je Solun bio jedan od najvažnijih gradova Vizantijskog carstva, a u njemu je živelo mnogo Slovena, posebno makedonskih Slovena. Zbog toga su još od detinjstva odlično poznavali slovenski jezik, što im je kasnije promenilo istoriju i našu kulturu zauvek. 863. godine Vizantijski car ih šalje u Veliku Moravsku da šire hrišćanstvo. Ali umjesto da propovedaju na grčkom ili latinskom, oni odlučuju da narod treba da ima pismo i knjige na svom jeziku. Tako nastaje glagoljica, prvo slovensko pismo. Na osnovu tog pisma kasnije će se razviti i ćirilica. Njihova misija nije bila samo religijska, ona je bila kulturna i jezička revolucija. A zašto kažemo da su bili Makedonci? Zato što su odrasli u makedonskom slovenskom okruženju, govorili slovenski jezik lokalnog stanovništva i iz te kulturne sredine poneli znanje i inspiraciju da stvore pismo za sve Slovene. Zato Ćirilo i Metodije nisu samo verski prosvetitelji. Oni su deo makedonskog kulturnog nasljeđa, ali i čitave slovenske civilizacije. Njihovo delo je toliko značajno da se i danas 24. maj slavi kao dan slovenske pismenosti i kulture. I sljedeći put kad čuješ za ćirilicu, seti se, sve je počelo od dvojice braće iz srca Makedonije. Znanje je moć, a pismo je početak slobode. Zaprati za još zanimljivih videa.